Gikuu gya Christopher Msando uria urari munene wa ruhonge rwa IEBC kamiti-ini ya ithurano na mihaka no githiite na mbere na kuguciriria mawoni matiganite kuma kuri muingi wa Kenya o undu umwe na Ateti. Makiaria na andiki ya mohoro atongoria a ngwataniro ya NASA matongoretio ni Musalia Mudavadi nimaugire ati nimamakitio ni gikuu kia Msando tondu giukite thiku nini tu mbere ya githurano kinene gitabanitio kuria moririe ruhonge rwa borithi rwike uthuthuria wa naihenya na kuhithuria no uratabanirie giko kiu. No na kuri uguo atongoria ni moririe kamiti ya IEBC ithii na mbere na mehaririria ma githurano gia kiumia twerekeire makiuga ati o ni mehariririe kunyita itemi githurano-ini giukite. Whether belonging to NASA, Jubilee or any other party will be assured of the fullest protection of their security from then onwards. Mudavadi niongereire kuuga ati mari na uhoro mukinyaniru ati Msando ni arahurite riboti kuri borithi akiuga muturire wake uri ugwati-ini. Chris on television last week assured Kenyans that they need not worry about the Kenya integrated electronic management system, as he was sure it would work. Kumana na uguo atongoria ni mendikithitie makamishina o undu umwe na aruti wira nene ya IEBC mongererwo ugitiri tondu gukinyaniria na riu aigi a makamishina aya marauga matiganeire na ugitiri wao. Munene wake gavana wa Bomet Isaac Ruto ni uririe thirikari ike mituki na ithuthurie no uratabanirie giko kiu. Tunaambia polisi, tafadhali eleza sisi sana nani amemua huyu kijana. Na hiyo inafanyika siku chache tu baada ya kususpend awaliondoa mwingine ambaye alikuwa anasimamia maneno ya ICT huko tena. Ngiribotera Kameme TV, niye jitago Maina wa Mwangi.